Nijimela tingwadza ta le Nyagalani. A ti ya ku yena sa tele. Tingani? Akhonyo, mfana wala khonyo yingisela. Alright, la into kahle ka swa hi mali sibani nga jahangi. Hemvo Thursday ya le 1 loko hinkwenu ka rikitikana hinkwenu ya kaya na majambu. Le Agasa lifestyle le Agiyane a ti eye. Tlhelo ri ka simati ku ta ku ri busy kusukela hi Thursday. Ku Friday. Hi Saturday ya kona n'wana mhani yingisela, is the mother of all parties, the 4th annual GCR celebration. Ta ku na tinkambi hinkwato leti tivaka hi ku angarhela, house music, R&B, xigaza hinkwaswo, tingwatla nkelenge swimindana tisavana swi kona. N'wana mhani sese tana hi ta hungasa n'wana mhani i mange tivukati byi kumeka kerekeni ntsena. Hey, a hi tani hi ta hungasa a ku na mali yo nghena lexi xi lavaka i ku i ta ehlambini i languteka tanihi mugasa wo tirhanda. Hi ri kula box ntsena ku va 50 rand. Wena wa hakela loko nga khoma kula box i nghena mahala. Va fanele ti na problem ya n'wina khale mi khomini pays. Va fanele kremeta info siya baskiri a kaya. Tekra dikisi hero chaka arsal kaya. Info siya nsati na mhana wena va vona kuloni va ku tiphineni le rizarisha 6 to 6. Arets wa nga disiwa leko mane jani vekaya Gaza lifestyle shot fuka Gazankulu. Evo comment condom kwa live. Kama sasa so ya maketa me. Ya, ana velo swako na uzalo ya maketa. Njimela khawurisa wele the A.